mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi kha ḓivha madekwana vhuḓi kha Belrani News u tevhela news weekly kha reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavhane khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa mapholisa vha Thohoyandou vho fara vhahumbulelwa vhararu vha vhukati miṅwaha ya 22 na 37 malugana na mulandu une vha khou swa wone wo tshipa kha tshiwo tshenetsho. Ndi tshiwo tshe tsha itea nga mugivhela wa ḓuvha ḽa vho malo ṅwedzi wo fhelaho. Mavhiḓani ngei PPD muhumbulelwa wa u thoma Makonde Rambuḓa o swika he a ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou vhegini fhiraho, hune zwa zwino u kha ḓivha nga ngomu tshiṱokisini. Vhaṅwe vhahumbulelwa vhavhili vho farwa vhegini yo fhiraho na vhone, hune vha khou lavhelelwa u ḓivhonadza phanḓa khothe nga ḽa sumbe ḽa uno ṅwedzi. U ya nga muvhigo hu khou pfala upfi mupondiwa o vha khou tshimbila na mufuna wawe hanengei PPD musi a tshi ṱangana na tshigwada tsha vhatukana vha sumbe tsini na Mavhiḓani vhe vha gwala uri vha khou ṱoḓa masheleni khathihi na dziṱhingo. Vhu vhona uri zwine vha khou zwi ṱoḓa a zwiyo, ndi hafho hune vha fhedzisela vha tshi khou kombetshedza wa musidzana uri vha fhedzisela vha tshi khou ḓira nae tshihulwane nga ngomu Mavhiḓani. Ri tshi khou lavhelesa tshiwo tshenetsho, mufuna wa mupondiwa ndi ane nga tshilo tshifhinga o ṱhavhiwa u kha ḓivha vhuongeloni hanga tsini. Zwinzhi kha ri pfhi musi Colonel Malisela Ledu vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. The suspects allegedly demanded money, and upon being told there was none, the victim was forcibly dragged towards the graveyard entrance. She was then threatened with a knife and repeatedly raped by 3 suspects, while her boyfriend was held at knife point and subsequently stabbed. The ordeal continued in the graveyard, where the victim was further assaulted before the suspects fled the scene. Police investigation remain ongoing as they continue to trace and apprehend the remaining suspects involved in this heinous crime. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa tshumelo ya tshipholisa ya Afrika Tshipembe ngei Thohoyandou i khou sedzulusa mulandu wa u vhulaha khathihi na u lingedza u vhulaha zwi tevhela tshiwo tshe tsha itea muvhunduni wa Ṱhobowane nga ḽavhuna ḽa 2 Lambamai 2026 nga tshifhinga tshine tshikhanganyelo u vha awara ya u thoma nga maḓautsha. U ya nga muvhigo hu khou pfala upfi munna wa miṅwaha ya 49 o ṱhavhiwa lovha ngeno muṅwe munna wa muhumbulelwa wa miṅwaha ya 52 o tou huvhala nga tshifhinga tsha zwino u kha ḓivha o ṱanganedzwa vhuongeloni ha mapholisa khathihi na vha Emergency Medical Services EMS. Vho vhudziwa vha khwaṱhisedza uri munna wa miṅwaha ya 49 o lovha e na tshilonda tsha u ṱhavhiwa. Muhumbulelwa o farelwa hanefho zwa zwino u kha ḓi wana thuso vhuongeloni hanga tsini. Muhumbulelwa wa munna wa miṅwaha ya 52 u ḓo ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyandou hu si kale. Zwa zwino tsedzuluso dza mapholisa ndi dzine dza khou bvela phanḓa kha ri pfhe musi vho Colonel Malisela Ledu vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. The police, together with emergency medical services personnel, were summoned and they certified the 79-year-old man deceased with a stab wound to the right arm and also found a sharp object used in the commission of crime at the scene. The suspect, who was arrested at the scene, is currently receiving medical attention at a hospital for a chest injury and is expected to face charge of murder and attempted murder. A 52-year-old male suspect will appear before Thohoyandou Magistrate Court soon. Ndi hono guma ha news weekly court reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho wa tere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri pfulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrani Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrani Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.